Ebusua ya na wase na ye mo kwa bai na NPP ene delegates omusika ba omkoko aso ne enti ene ne de milimse se wo ware delegate bi a ebusua ene mufie ne de mo be kwa ponche anya sa de akokọ na mo bewe esanse ene sika buso na ene ebebo wramu ewo Dr. Adutwum empesua so na case esi wo no enye case keto akora sika sem ho ensensem ebusua enye easy na delegate no ABUSUAPANIN Dr. Adutwum na ebusua ensem nyina ene se sika no efa bi ababedru ebidie emabedru ye kenene Agyapong din enenemu branchampon din enenemu a enya asem keto akora ye ba be check out ne atimi ache ya dwene ewo comment section honom na mene okese no Justine Kodua de ensem atodwa wo abra won so ewura mu ekohwe de eko ene ne eba ye ba bewura mu na ye tie ensem opani no etim editu dwanti we any other stories eni etim ababedi ehon komo na maminika efa nwura mu ewo Dr. Adutwum empesua so na yenkohwe de eko na mene okese de delegate no omoni abre a omopre omo transportation ho ene yekoto aba Maame esika se amfafa ka ebe de asako ebe de akoto aba se sika na amade a ye de ye nto abusua mese delegate omusika ba yenwa mu ewo Dr. Adutwum empesua so yenkohwe de eko again so as we nya briefing na ya batu aba ni hu so oba bia ye ne ho so wo Adutwum ho oye mama Adutwum ko ability so wa ye friend part eti mami ti Adutwum kwala ani bi na aso se na mo mo first kan hye oba bia nsem ana kwala bia nsem ko ability on fa ni coordinator fo ni nsem ana so mfa ma ye chairman no on first kan sisi coordinator fo ni so no mo first kan me ma friend bla na no bla me kan ho asem kire bla no me kan na bla Adutwum kwala ne bo ye afu me ampa ni ya bedu ya yensa ka bla sika yensa ka Dr. Bawumia sika yensa ka kan sika lolu fe a ye de ko fie na Dr. Adutwum kwan yensa kan sika wa eti Dr. Adutwum e wono kwala ba bia mo wo publicity for ya to nkra ma so sika ma ya to ya ba mfa ma wo wo be luzu eti flado de usika esi so publicity ya no me tie sika me na wo wi ni a enyo no kwala ba ya kampe ama wo enti ma no asem no na e de na hu se e Adutwum edi pa no asa mi ye wu organizer ya be hia ma na ba wodi kia disika bi se one ne nkrofo dia eno a me mani hunu ye enti me so me hu so wo ye adwuma bia wo publicity ama Adutwum enti ma me tia ne kwala ane na aso aka wo mo ntia se me ni wo mutimi ye sa ya to ba ko Dr. Koto obi ji ni sika ye bia nto ba ma no publicity enti maka kire wo mo no mo enti me hu se oba no oba ji sika nti Adutwum ye nya usika a wo publicity se wo tie me a ye nya usika nti so sika ma wo ba nya hye wo publicity manu no mo asika o mo kwa na nti sa ba ji sika ne chema ye nto aba ne ye hye abusua ene eno no me se omko kwa so ene nkwa mu be de enti unia utwam di a no watimi aflash mu e wo delegate no omufie sanse okwa na ne de aponche nam obenya bi awewe ene Guinness nyina obenya bi anonom esanse ene omkoko no aso pa enti eno so eno no na ye monwura mu na ye hwe Justine Kodua ene ono so ewura mu se owakoto aba do akwa de ekọ de ne eba no ensem ode tu dwa enie na opani no echemu di a wo se hwe we enye matime enye wakame enye meto enye mento asem da bi ye nyina ye nke homom na ye ntimi ento aba no na enye fe esanse se yetimi epra sondwe na ye to aba ni ye ema bibia etimi ekoyi ano beboa ama chese abatoɔ eye 2028 abatoɔ no asomdwe kwaso ene asomdwe muli ebetimi aboa ama NPP eye osoma nyukuo no ebetimi agina so agi akonwa kase no e de afiri mampanyi John Dramani Mahama nsem enti no wo preach for peace ye mfa asomdwe ena ento sebe ye nkonimdie no 2028 ebeko e de ama osono ama nyukuo yenkotie Justine Kodua asebeju na ohwe se de oba ye hyehyɛ ne koso na e kyo se NPP party no the friend kabima me kabia memo ne atiase yeti internal competition say akonya to na ye pre yeti ho amane yeti ho amamre yeti ho asem enye wonwa ebi say na na ma penso efu GCC you Dr. David Dankwamoba eba 92 nyina no under the Fourth Republic no ya to abasa brebi ebeto ababia no ye kwa obeti dede penche yo ne edi ne bekọ we ne edi ne bekọ na so ye wi a na party na edi nkunim ene ibeju party office no na medin komo in all the 16 regions me officers some ho
na me buso omo de ekoso omo waging any constituency so far say ka exams na etra na say me ha mani aka maka say 100%. We say bebia no ha yate basabasa bia wo ho bebia elections no ekoso asundwem eno ne hia ye eno ne yese isi nti mebo ye party for abaso obia no yese obeto aba na eso wonya proof of ID a national ID card, say or passport, or Ghana card, or voters ID card, or driving license, any MPO party ID card. Obia obeto baby also at the sign of money now, but I'm a Jumani Emre. A toss be Oba Electoral Commission for no swa. Yabobo mabaso. If it's a Jumo Muyina no so Sebi or Muyini Basabasa Bia so anyhow. And now Ghana police force so said the party in the can said with security the ban body Ghana police near their momo. And pass or more and I take charger or more yes edumano. Yakase, yan pese who say be national security phobia, na say private security bia, and nearby so far police for no ha or more ye jumadin, yeshese bibia koso. Then yesheshe. In say Nameboa about 2 p.m. Electoral Commission be shase akenkan abano. Na achawe bebe nunsia de, ne nyina ye hu said abano esikoye. Who besides a major secretary me pa the mission is about a one touch. The mission is a run of Biambum, near no, a bit mania, a swing gentem, now Yabwa born for 2020. Now to say about to the BCB so, a debate Juma. Now the Messaka Beam said, and net see a 12 Benuia, in camp A, in camp B. Yen no MPP or soon near Dunkunim. Obia Odinachi. So we near wayade so wanya sabi awiasemon say na nipa bia no a ono so ono nko abedi nkunim a obeka se ono na chitafo nko ametima me win 2028. We need the cooperation, support and commitment of all other contestants. Sabi omo pray nyina no omo chitafo say ese prior we ba ko ebu so kabo mayembu say ye nyina ya nkambu na ekoye se ye ne wo mo ye nipa nya entie kotwetwe nkrofo a say we abusua onso to abane bi omoso teda and the friend apathy eno edi enya nti de be se ne se nyame boa ne atuwi a ye party na dinkunim said ye party pini bi a watwam professor Dubois kan say ye to abawi a ye nyina ye kasa mu ye namontu ye ne ye bia no eye se ejina de wandi nkunim no anemu na bibia so ejin kabom ye adwuma me de mogidie say a normal question good 2024. I to your boise, ya review, no man kui, Fonso ye no. Now bear close to 2 million voters are more to my 2020. Or man twaba, and I say Biom Kotuma NDC for Modia before if you know. Say to 2 year normal ye. Near Momunia did that so I say MPP about 2028 no. Ye no money be ye juma boom. Fonso be a year, Yasisa, and Chan Fonso ni bin Sibima. Mojidi say Kabum or party ma, the show of 2028 in Sabeka. Now, and net than it is that the beginning of the journey to 2028. Nima Ben office some to me and a candidate when also to me a massa name when a repay. Candidate in the MPP candidate. Oh, yeah, Obasoko fast and mamma. Obusam said candidate men a bit maya, then a besoche. Ye 12 Bania MPP, ye no, or none the day in Yabakobosha assassin so. Today, I say ye be you know, Nipaconia Betono, na Ghana for Swasum. Name kunim dia ya hwehwe 2028 no yen set me aka what is the dose I'm expecting one so far ya hwehwe 211,849 voters 276 every constituency bia no voting center regional officers no more mo ya regional executives regional test confor regional council of elders former regional executives for omo nyina no ya yi one constituency in every region meto aba then ono aba national headquarters be count na 277 and it has also national officers NEC members national council members ya diaspora for no former national officers nya former ministers amwa Agyapong so meto aba no mo nyina kan ya to aba wo ha that's it Abusua ene Justine Kodua ne nsem no ene oburugu ho kama eya so ndwemuli ene ye nyina ye dai ye hwehwe an ye mpe watime wakame ene we sei ena monso mpanifo a mohwama election no akoye no moma atentene ne enkoso moma results no
en reflect ye enye se zero ba ko ho ne akotwam baabu ho ne zero akoka ho na da bi ye mpesa moma bibia enye free and fair na Kennedy na efa wontimi mfa Dr. Mahmood Bawumia na efa wontimi emfa engineer na efa wontimi mfa Dr. Adutwum ono nso na efa wontimi emfa na somdwe entimi empiem enti eno nso eno no na me no kasa ni de ene dodo na atwe pa de ma Dr. Mahmood Bawumia se ono ene osagefo no wono ena sese ye obetimi de Ghana akọ boshe asase no so esi ase enima enkoye na ensemo a NPP ene delegate ni bi eka ye no enie oh se de me pene de gisi ye ho adwuma na efi last year nyina no ene ye share ho adwuma se nti ya ye adwumaden pa na me gidi se nyame nso ebeto nsupa aguso na ne de nyina yakoma pe Ghana for ne NPP for dodo na akoma pe no ebeba so ye party delegates no they never make a mistake. They didn't make a mistake with Edubuahin. They didn't make a mistake with Kufuor. They didn't make a mistake with Kufuor. And I'm very sure they will not make a mistake. They know that Omuamunim say you do ko akono na you do kona nyia. E san ba fie betenase na ye hwe den ne course wo akono mu a ye ntumi andi nkuni na ye de wo san ba na afi no ya hye wo echi ye gina wo echi ni aboa ni etima pia wo ma akotena akonwa no so because ye no ye kuo no ye hwe de wo wa adwene mu ye hwe de wo otiri mu ye hwe de betumi okay ye hwe de wo betumi ye de aboa kuo no Kufuor oba nhihye wo de to ho na party ni nyina ka se papa yi nhihye no ebeboa dodo ebeboa Ghana fo ene nhihye no NHIS no se no ne yedi ho adanse ne enti kuo no sanete na me wogidie pa se delegates no they will never make a mistake. They will never make mistake. What can be said 3 times? Which mean Bobia party did. Among the 5 candidates in Aircon, why now? They will never make a mistake in bringing to us candidate. Yadina ko ekono. Yadina ko ye na anye ye. Oh, ye candidate party ne dine ko ekono ye Dr. Mahmood Bawumia. Obi oni mi bia ni se me no. Me metaneti pa te se no koboa no. O just here. Enti no minim se party for no they will not make a mistake. Kwan bia so onipa ye de na kokon no ono ne san de ne kokon nanim. Yan fa ne se time na beso. Amount for ne decide. Yes. Na se anko se de wo na will you be disappointed? And I make a kire wo se NPP party no delegates no mkoto aba no. Omo nye mistake da wo. Na fi 92 omo de Edubuahin ene koye. Efri ho they didn't make a mistake with Kufuor. They didn't comprehend. Efri ho they didn't make a mistake with Kufuor. They didn't comprehend. Ansa no onya. Na nipa ya de na ko ba ko de e den na ye ni sinchen. And I make a kire say party for na wo fam no. Wo mo tiase. Omunim de akos we nyina no eye busuakuo agro na aba konwato adehye yi omuti ebinim pese ye hu so omo ya adehye eye ye nyina ye ko bako na ye wie a ye nyina ya ka bom sei ne ya hwe ekon na ewo ye nim eno ane asam Okay. See, busua ene ansa ne nsem no esitie asomdwemuli ene ye nyina ye hwe eti wutie ensem a ene delegate ne keka kanade busua sanete ebi motwema Dr. Mahmood Bawumia se ono ensanko biem onfa osona monwuko no enkoduru bosha asase no so krofo so da bi ken number 1 eno ana krofo ye dai ka bi so se engineer fo ne mram na ombeboa ema adwuma no entimi enko ya ha GH report ebusia bomode se obefollow ye update bia aha ene biaya onsa betimi aka no edi no kobi ana obetimi afremi kobi finest yes abishia